At kung isuro ka na kayo about the power of confession. Power of confession. Kumuya ka din, apay nga na-create ka, nga ka-image and likeness of God, nga kangungiwatam ni Apo Diyos. Tirason na jay, tapno agsaw ka kas kanya na. So nga Genesis 1:26, kuna ni Apo Diyos, paruswan tayo di tao, nga kalanglanga tayo, umasping kaya tayo. Amen? Kaya may isa nga likeness, uno image of God, ti Diyos sa dangiwat na. Amoy ano, usaran na Apo Diyos, iti power na number 1, ket jay ngiwat na. Because the power na jay saunan. Kita tayo mo't ka na-create, na paruswa tayo nga kasjay. Ti power aday jay ngiwat mo. Mga tayo man, ti power aday jay ngiwat ko. Manakabalin, tingiwat ko, isungaganad, tibagbagana. Praise the Lord. Amen? Whether negative or positive, ada power na data. So, usaran nyo data, ito positive side. Hallelujah! Mapantayo dyan, negative or positive, kaya tada di power na dyan ngiwat tayo, dati image and likeness of God nga ngiwat. Mark 11, verse 23. Thank you, Lord. Basa. NLT tayo. So makita yo jay, nadi ko na nyaman nga ibagayo, I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must really believe it will happen. And have no doubt in your heart. Amen. So makita yo jay, nyaman, nga isawang mo, no, ibagam, uray pa'y bantay, no isuti patyo medyo pusom, ket mangyari. Amen. Anang ilbaga nga, basta positive. So mabalin uray negative. Agwo-work ti power tingiwat whether negative or positive. Isungat at tate, surok ka na kayo, usaran nyo dyan ngiwat yo with power, is a positive side. Amen? Another, Numbers, chapter 14, verse 27. Begitu verse 27. Okay. Basa mo na. (28) Okay. Verse 29. You will go down and
Okay? Last, 30. You will not enter into fire and have the sword to feed you. The only exceptions will be Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Oh, you see? Nagitoy Israelites nga more than 1 million ngayon rubat ni Moses ijay Egypt. Nga mapanda kuma ijay promised land. Nga dagitoy timang lakam. Wano apan kumagyan ijay lugar nga gayayos iti gatas kenderu. So in rubat ni Moses dagitoy kadwana da Caleb ken Joshua. But iti wilderness, permitiririn dagitoy nga tattao. Isu nga, iti verse 28, kunani Apo Diyos karakwada. Verse 28, now tell them this, as surely as I live, kunani Apo Diyos, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Aramida kada kayo, dadya nang nangagkunan ng denggat nga ibagbagayo. Nga po Diyos siya yan. Tada gito'y tatao sumanauda, mayat ti sumanao. Nga manya ti sauda, against God and against Moses. Naririda di wilderness. Nung kita nyo di pa nagsasauda, kaya tatagsubli di Egypt. Idi adadan di wilderness, may met di Egypt, ada ijay ti bawang. Ada ijay ti onions. Ada ijay, nagkitkinan da ijay Egypt. Malaglagip da idadada di wilderness. Kunada nga madmadi jay ayanda. Kunada nga basol mo Moses. Apay nga da kami toy. Apay awan aya pangipunpunan. Kada kami jay Egypt. Apay nga ininyig mo da kami di wilderness. Tapno matay kami ditoy. Kuna da, agdingding naggayam ni Apo Diyos. Ket, handa nga mo, nga ni Apo Diyos ngagdingdingag, aramida na gayam kadakwada, tadyay dingdinginan. Uray da tayo, the same God, nga nagservan da, sumulang ti Diyos tayo tata. Isuna na day Diyos nga haan nga nagbalbaliw. Amen. Isu nga dengdenggan ti Diyos, ti sao tayo, ti bagbaga tayo. Hallelujah! Isu nga kunana, aramidak kada kayo, kas ibagbagayo nga dengdenggak. See? Kaya ito nga daramida na kada kayo. Start now, nga sumanao. Pero positive. Agsao ka di positive. Pangag mo kini Apo Diyos. Sumanao ka. Mayat ti sumanao. Basta mayat ti isao. Hallelujah! Makita ka na kayo kung natatal na kayo. Mayat ti sumanao. Amen. Madama kamot nga preach pastor ba ako na yun. So the Caleb kini Joshua tinabati. Makita yung verse 29. Ulitin tayo basahan. Verse 29.
So makita yu jay. Tagiday 20 years old. Older. Nabati na amin the wilderness. Na jay inrubat ni Moses. Tinay anak ni the wilderness, isuda tinabati. Kadwada da Joshua ken ni Caleb. Tada Joshua ken ni Caleb, mayat pa'y ti confession da. Kunada pa'y intayo, takukuha tayo di ay. Dagitoy pa'y milyon, nga dagitoy, narigat ti mapan. Ada higanti ijay. Ada ti anak ni anak ijay. Kasla tayo lang grasshopper. Numapan tayo ijay. Panay negative. Ito na ada problema. Pahabasulon naman ng ti Diyos. Suman na uda. Ito no pinakan ni Apo Diyos isuda. Agsala na. Ngamin ito no. Awan manan de kinanda. Dahil tamanin. Kasi ti ugalin na gitay. So na iwalang dahil ulit ang. So now, whether negative or positive, maaramid. Kas ibagbagam. Duwa pa iti mga ipatungpal no insan. Ti Diyos daytoy, ti devil met ti jay da duma. So agpili ka na lang. Kailangan na maawatam. Nga tingiwat mo, create ni Lord nga image, tingiwat na. Kais iso, tingiwat ti Diyos. Hallelujah. Amen? So now, nakita yon nga importante, ti power ti confession, ti panagsaw, mapantayo ti Proverbs. Next verse. Suruan kayo. Iti confession. Hanlangas teaching nito'y. Practice tayo manamnama. Suruan kayo nga talaga confess nito'y churchen. Kasi no, agawid kayo pa lang, baka kang kayo mananagikan confess. Yes, baka agawid kayo manan. Ustupi man yung baga ni pastor. Talaga piman. Ngam, agtutugaw ka man. Awan mat nga rod man nanti confess mo ngagbaliw. So nga kailangan, dito'y church, adalemon. Ano ti makikita dito'y? Mauray ngumalaw-ngaw tila duma. Awan, nakadalikap-kap pa ilata. Ang kuha mo nung naburnig ginunuhan. Tandaanan niyo na kailangan gumaligtas ka nga talaga. Ay, apo. Awan ti gungunan di tao nga ni anak nga hanga may salakan ti kararwana. May mayat pa'y nga di ka na yan anak. Are you getting something? Makikita yung langod mang mangyari to'y lubungan. Nga padpadasanan ni Antichrist nga iturayan ti the whole world. Di ka palang mamati ti Bible. Di ka palang umaykin ni Jesus. Di mo palang iyag ti pamilyam. Agawaan mo di pamilyam. Nga akayan ni Suda, intayo, magdangag ti Word of God. Nyar aramidan niyo. Apay, ti kunayo ay asi-aside ay, han nga maisalakan. Asi-asi ay mapande impierno, forever and ever, di apoy. Ado kami ti kasi nga tao. Sa nabali na takararwa? Anya nga sa nabali. Isuti mapan ije forever. Adamot lang ti baginan to. So nga tatapay lang. I encourage you, be born again. Noon may ka dito nga hanga na born again, be born again. Repent and receive Jesus Christ
in your heart now. Hallelujah. Ket no mo may kaditoy. Nga madadagiti pamilyam. Nga handapay nga umay. Agkaramit ka tiway. Tapno maiyag mo isura ditoy. Hallelujah. Yes. Amen. So now, mapantayo di Proverbs 18, verse 20 and 21. Power of confession. Amoy gamin, sakbay na ituloy ko. Napay nga powerful di confession nga may sa halangag na po ta image and likeness of God day tangang iwat. Spirit is within you. Spirit kita day di unag mo. Hanta yung amuno niyang spirit. Tiada karagi tidak duma. But for me, I believe I have the Spirit of God. Kaya Spirit nga dayay, bakbak apa na di word. So nga dati Spirit, even kaspagan Spirit of the devil, nga dayay tao, agsaud dayay, ipatungpal lagi di demonyo. Kaya nagungot ni Apo Diyos, kada iwagbagada, possible nga ipatungpal na kanakuha na eh. Pero tiada ka na tayo, believer, Holy Spirit. Nagsao tayo, ada Spirit na the Word. Magkatayo man, ada Spirit the Word. Hala nga ba sa sao dayta? Ada Espiritu na dayta. Ada power na dayta ang gagargaraw. So ano isaom? There is power. Amoyo, so nga doon nag-asawa because there is power. It's word. Apa nga na inayon man na nag-asawa. Una ta dati word nga I love you. Malaksig. Dagiti ang kalon na nga awan eh. Pero once nga nanggagdadajay, there is power. So word is powerful. Okay, verse 20. Basa. Wise words satisfy like a good meal. The right words bring satisfaction. Okay, 21. The tongue can bring death for life. Those who love to talk will reap the consequences. Yes. So makita yun dyan. Mabalin man nga negative or positive,ag-work. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it, King James shall eat the fruit thereof. So makita yun dyan, the tongue, the NLT, can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Possible nga life or death. Amen? Nga may magpagkakaward, be positive. Sa o kagamin di positive. Tani apitem gayam ti resultana da jay. Ti bunga na ti isa saom whether negative or positive. Whether life or death. Amen. Okay. Next verse. Sa ating mapan, the explanation. Can action. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ito teaching the Bible, the confession, so ada the power ijabiyag mo because ada ngiwat mo. Ulitak manan, apa nga powerful tingiwat? Image and likeness tingiwat ti Dios. Ket no ada ti kayat ti Dios sa mangyari
isawang na nga isawang. Awan ti pinaruswana, nuhan nga babaan di sa una. Amen? So ano kahit mo timang create? Use your mouth. Number 2, that is spirit within you. Nga back up the words mo. That's number 2. No apay nga powerful thing you are because of that spirit. So, the spirit kada tayong ada, no, if you are a believer, Spirit of God. So, nagsasao ka, ag-work tayo. Number 3, nakitaan tayo, apay nga powerful, itingiwat tayo, amin nga na-create mabanti word. Isu nga ag-submit ti amin nga creation, iti word. Hallelujah. Amin nga na-create mabanti word. Isu nga the power ti word tayo. Ta-ag-submit, dagita nga na-create, iti word. Nagsaw ka with authority. Hallelujah. So, magita yun na daduma. Natin may sa di congregation. Magita church sa KM3D. Dada tayo palang ijay. Taga-Kalinga. Hangag bungbunga day ay niyugda. At nagadutin niyugda ay Kalinga. Nangag na ito yung mensahe. Nagawid. Napanakinakasaw dyan niyug. Agbunga kayo. Sutikunan ni Pastor Romy. Nangag ko ngayon kasabana. So agbunga kayo. Apan nakanusay nagsagay sa. Di punti niyog. E di after, nagsubli ito yung bagyo. After iti manong bulan, nagsubli. Nakita na magsisabong jay niyog na. Wow! Praise the Lord. Tandaan niyo, dagitoy nga na-create, ag-submit iti word. Kitaan nyo ni Jesus hindi, kasauna ti daluyon, kasauna ti angin, kasauna ti kayo, kasauna dagijay nga bato. The Moses, kani Aaron, magana apo Diyos, kayo kasao dyan bato, pero pinang-urda ti yung ungat da. Ngawalin da kasao ko ma. Amen. Ay apo. Tiyan mo yung gamin lang mabaling yung makasao. Tao. Pati pa'y Diyos na maminsan. Di mo pa'y kasao. Pero, dagidjay. Mabalin kayo nga makasao dagidjay. There is power to word. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, basahan tayo ito. 2 Corinthians 4:13. But I continue to preach because we have received the faith. Some have not received. I believe in them. Okay. So, makita yun dyan. But we continue to preach because we have the same kind of faith. Tinaduma, we have the same kind spirit of faith. Amen? So makita yo dyan. Now, kunanay dyan, kas kunanay salmista. Kunanay dyan, nga, idinbaga na, I believe in God, so I spoke. Amen. In the King James, we having the same spirit of faith. Last, number 4, apay nga powerful, itingiwat mo because of faith. Pagaman niya kaabay mo, ada ba pamatim? Ha ha ha. Amo yung amin, no, minsan day sausawang tayo, isu jay pinati tayo.
Isu nga, gaputa daan tayo ti the same spirit of faith ag sao tayo met. Ag i-confess tayo met. Ag preach tayo met. So that's number 4. Faith. Tinireceive tayo. No patsyam, ijay pusom, ijay bagam, mangyari. So, aduda gitay, nga ti papatsyan na gamin jay biyag da, kat mabangkrap da, so nga iso ti sawa-sawang da, tinaduma ti papatsyan da jay biyag da, jay negative. Baliwam, ti patsyam, tapno agbaliw, ti saom. Hallelujah. Ti patsyam, Word of God. Ti patsyam, God. Ket baliwam ti saom, tapno agbaliw, ti mangyari. Nga makreate, mangyari. Nga miracle, iti bihag mo. Now is the time. O saran tayo de power. Ijay ngiwat tayo. Power of confession. Amen. So naawatan nyo de, very simple nga mensahe de. Ang narigat nga maawatan. Woo! Amuyo, kas kanya kuman. Di kunak, dito na palabas sa bulbulan. From July, kanatata. Di July, matak day boil dito'y tiyan ko. Kana nga permi. Nakita na ganyan na dumaday. Sangit na. Takaan nga kasla kwa day. Kasla gagangay. Nakita ang tupay di bayaw di di kalman sa kaya't ayo. Talaga isuna kaya't mading nga talaga ti riknana. Kastagayam ti nagnagnaam. Kaasumot ito nga 6 inches gayam ti nabutbutan ijay tiyan mo. More than 5. Di pa'y makikita da jay bagis mo dita. Awan na di. So nga dagi aming nga nang kita nakakanakak agsangit na talaga. But manipo di jay. Ta siyempre upat di ay. Hindi may sa ito'y tidakkel. Aslang o di ay kwa. Asla da jay naduyok. Sada ingkas jay pa lang. Ngayon santo ada dito italo. Kita ni bayaw di ay naglunlunit nga di ay. So dito ko na. Now, aming nga lang kita ket makasangit ta di kaya kakana ka. Ngaman niya ti confession ni Jai. Tamakit kita mga rudan da Jai bagis mo nga tinmanon ni Jai. Kat ko na da, awan pa kititipan pamati ko nukasta. Kuna na kijay naduman. Iso nga, ijayak lata, July daya, na nag-start. Oh Lord, you are life in this body. Tinareceive ko king kais life. No death. You are pure life, Jesus. So, laban diyay. So, nangabak ka tayo. Pati kararag tayo. Now, after that, in matakmanan, di dinalpasan na diyay, in matakmanan iti uyak. So, manipo diyay. Tatapay lang nga, mauawan. You see? Itata, mas daawak man na dyan. Awan ti uyak ti anak ni Apo Diyos. Ang aguyak ni Jesus. Kasi lata. Pero, sando ba lang mayroon na dyan pinagkukubid? So nga tamon ti na duma, kubid siguro rita. Pero dagi dyan na kubid, manulangal daw, nalpas. Dagi dyan na ikarkararagan. But for me, ni apay
4 months. Katadapay lang. Now, medyo nagpatulong nga kay kana ni Mrs. nga doktor. Kaya i-check up pa man. Apay kasanod ito hanmot nga COVID ang kalita. Sabali ada kaya na COVID nga pasyentimi nga nagado. So nga sabali king ka. Anyang nga rod. Kuna na ijay. So nga lumlumtag di sakam. Naisabay di ay. Kasi medyo nagdanom di baram. So nga COVID di ta. So da jay. Di kailangan mong vitamins because iti panakilablaban di bagim. Iti boil nga da jay na ibasan ka iti albumin. So you need albumin. So adaking ka, kasi da kami umay ka di hospital, talagang i-drain mi na ta. Tudukan mi, mabalihing di baram, di sakam, drain mi de, may confine ka. So ko, ngam, ang kutaw-tawaran di pamatim, but suggestion ko lang, kung napiman hijay. At adupay kitisan nga kuri di albumin. So nga sabali ti aramidon mi. O sige. At kung nakijay, bahala ni Lord. I-take ko lang no vitamin di bagam. Ngam no ipanda kijay, nga idrindak, wano tudu ko na kijay, God is greater than anybody. So ay anak kanapan. The Lord is my life. I will live. I will not die. So da jay manan laban di ay. Ingana nga nagsubside. Da jay nilumtag nga dapan ko. Tanga masapatusan. So nung nakikita yun di sapatos ko may samblak. Na ikat ti dait na di ay. Ang ko lang ay ipagpakita nga ikasakas day ta. Talaga nga nadadaal. Hanga masapatusan eh. Di nasurok nga sa nga pulong ang sapatos ko. Awan ti umanay. Tanilumtag nga talaga. Nadagsen, pram, manipod dapan, ganatoy. So, at the time, ahana ka makaangas sa binumblad da jay, lungs ko nga rin. Ang kamuno napanpansin nyo. Pero ang COVID eh. So na jay, uray no, kung kunak naman, Lord, sikay the life. You are life in this body. Oh, this is your temple. I am alive. Kasi ay, so ngayon ka natata, I'm still alive. That's the confession. Ngay bagbagak. Tanu, ijay nga time, ada pa yan tinabanuga kon, ta 4 months nga roden. Kasla agrilaya kon, ijay medicine, ijay sinsya. Ngam, kunaklata, as ano da ito laban da ito Diyos. Agrilayak ba ijayan? Bayak ba nga da jay wagas da iti mangyari? Adu mo tikas da nga preacher. Adu mo tin panday di hospital. Adu mo tin opera. Apay kasano da ito kunak jay. But the more nga ibagbagak niyay, the more nga weekend da jay spirit ko. The more nga kitkitaak, nga ito'y na-create, nga iso ti manghil kaniyak, the more nga kumakapsutak. So tinaramid ko, isublik manan, jay confession ko. You are the same, yesterday, today, and forever. You are within me. Your life within me. Your strength within me. Tidanggan ni Mrs. Ajay. Uradak ijay kama. O Lord, ada ka kaniyak. Sikati biyag ko. Biyag ka kaniyak. It is done. Nilipas amin ni Jesus the healing ko.
nilipas na si salvation me. Tilang aramiden me is to believe, is to confess, is to stand firm in this gospel. The more nga ipagbaktiay, the more ka pumigbigsa. Ingka na nga jay spirit ko, jay mind ko tinay-strengthen. Iso nga labsana, uray no kunam, nga you are weak, you are strong, because of His power. Amok mas asyan na isa. Ngumamingsang kaniya. So ako na napapa, agres ka, shock, nag-preach. Ngumamingsang pabigiyak mo't isuna. Ako na kayak, anak. Pero makikita na piman nga you are very weak. So di bali, ada kami mat. So no minsan, so na tag-preach, and thank God, that aramida ni Lord. So that's what confession is. So nga, kita tayo, karidi verses, nga i-confess tayo ngamin. Nga word of God. Hallelujah. Amoy dati timeman nga kasla, give up ako, maybe this is the end of my physical life. Di bali, naipundasyon ko tita taong the gospel. Kung kunak na maminsan, ngam once ngayon accept ko na dyan manan, humap kapsut ako nga kapsut. So nga, napangay. Sublyak manan. No! Lasag lang na ita. But the Lord is stronger than this body. The Lord is the strongest one. I am strong. Say manan, sak manan pumigsa. So nung kita anak nito yung pulpit, napigsamat ni Pastor. That's the power of God. Makita yun agar tarkulak, so mas daw na isa. Agar tarkulak nito eh. Makita rin ilians ko amin. Nakalam, tikas day. Intunon alpasket. Sa mo manon parelax na ito'y sakam. Kuno ko na nabiman. That's the intervention of God. Amen. So are you ready? Okay. Surwak na kayo. The positive confession. I-start tayo dito ay 2 Corinthians 4:13. So nga nagiti ada sakit na, wano, kaya na ako ma, aan mo nga sakit na ita. Dagit siya'y, kasla na bankrupt tibiyag na, kasla pobre, kala nukit kitaanan, kasla awan na asinsuanan, kasla hanan nga millionaire. Amuyo, God is still God. He is higher than the devil. Amen. Basahan tayo ito yung verse sabay. But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Now, use this verse. In the King James, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Are you a believer? So now, ininayadak na kayo. So, i-confess yun na ito nga nakamulagat. Nakitkitaan nyo dyan scripture. The King James Translation. O sarak ti Lucano word. Haan nga English.
Nga mabalin nyo pa ilata nga English, da kayo nga naruam ti English. Now be ready. Inayadak retoy. I-personalize mo. Adda anak, surutan na retoy, adda anak, iti sumat lang espiritu ti pamati. Kas na isurat, na matiak, isungag sa uwag. Tata, I believe, I have the spirit of faith. Faith, tiada kanyak. Han nga doubt. Faith, spirit of faith. At dari di puso, power of faith. Ada kanyak. I believe in Jesus. I believe in the Holy Ghost. I believe in the Father. I have the spirit of faith. Amen. Hallelujah. 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 Yes. 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 Mapantayo ti confession about the Holy Spirit. That good scripture, Romans 8, verse 9 to 11. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you, and remember that those who do not have the Spirit of Christ having in them do not belong to Him at all. And Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives life because you have been made right with God. Verse 11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Now use this scripture, confess, personalize. Amen. Amen. Christ lives within you. The Holy Spirit lives within you. The Holy Spirit gives life in your spirit and in your soul and in your body. The Holy Spirit lives within you. The Holy Spirit will vitalize your physical body. Now confess it. Adda kaniyak ti Espiritu nga nang pagungar ken Kristo manipod ken patay. Holy Spirit, tiada kaniyak. Spirit of Christ, tiada kaniyak. Kukwadak ni Jesus, biyag tiada kaniyak. Ringen ati bagik, pasalon natin dak, biyagan dak. The Spirit of life, the Spirit of life, Spirit of God, nga nang pagungar ken ni Jesus. Oh, iso nga ti biyag ko tata. Napno ti Holy Ghost, napno iti biyag, napno iti salonat, napno iti power, napno iti strength, napno iti wisdom,
napnuan iti nasirip, napnuan iti salunat, napnuan ti blessing. Holy Ghost, the Spirit of God, nagbabalay, iti tulang ko, iti lasag ko, iti darak, iti pusok, iti lungs ko, iti amin, nga parte ti biyag ko, parte ti bagik, napno, ti Holy Ghost. Shakalabahande, handalalabasaka, handalabahaya robuse. Wandalabahaya roboseke. Indalalabasaka. Come on. Do it for yourself. Shalalabakande. Be healed. Aramihan nyo na doy. Kahit maagasan kayo. Tumakiyas na giti demonyo. Tibiyag nyo. Holy Ghost. Tiada ka na. Spirit of God. Spirit of righteousness, Spirit of holiness, Spirit of blessing. Woo! Hallelujah, Rabo Sege. Yendalabahaya Rabo Sokoraba. Ondalabahaya Rabo Sege. Come on, do it now. Spirit of health, Spirit of healing, healer spirit. Tiada di bagik. I'm full of power, full of authority, in Jesus' name. Harabababababasha, shakalalabase, shendalalabahayaraba. Come on, let's pray in tongues. Let's pray in the Spirit. Absorb the word. Hayarabahandede, indalabababababas, undalalalala. Hallelujah! Your miracle is now. Your miracle is now. Timilagrom tata. Shalalalabasaka. Holy Spirit, you're within me. You're within these bones and marrow. You are in my blood. You are life to me. Hallelujah. You are long life to me. Holy Ghost. Shakalalala. Shandalabahayerabase. Hallelujah. Dinawat you the Holy Ghost. Nagbaling kayong anak ti Diyos. Now confess it. Anak-dak ang mga Diyos. Sikat amak. Siyak ti anak mo. Dungdungwan dak anak mo Diyos. Gapukin ni Jesus. Nagbalin ak anak mo. Narangay ng anak mo. Nabindisyonan ng anak mo. Nagtawid. Tibindisyon ni Abraham. Anak na ko Diyos, sikat itatang ko. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ada kakanyak nito rabaw tinaga. Tatang nga Diyos, man nakabalin ka amin. Awan di imposible ken ka. Ada ka nga mga ayat kanyak, mga iwan kanyak, mang parangay kanyak, aming nga kinarangay mo ama, kat kinarangay ko, so may sak na millionaire, may sak na billionaire, I am rich, because you are my Father, you are very rich God. Woo! I am rich, I am rich, I am blessed. Woo! Iyarabah, iyarabas, Indararaba Arababababasaka. Surutan niyo na kityaing nga words. Isawang yumateng iwat yo. Come on. Come on, speak now.
Yes, Father. Come on! Speak your faith. In the mighty name of Jesus. Shout. Speak the word. Hallelujah. Nagbalin ka nga na pang laud, Jesus. Tapno rumang ayak. Inted mo ti kinarangay mo. Ijay cross. Sungada kaniyak. Ti kinarangay. Narangayak. Nabaligyak. Gapuken ka, Lord Jesus. Come on! Confess. Allow the power of the Holy Ghost to saturate your whole being. Hallelujah. 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 Shh. Shh. Dagijay. Ngahan nga maka-overcome. Kadagijay worldliness. Isawang yung amin. Jesus, you are my holiness, my righteousness. Your spirit of holiness and my heart. I am righteous and holy because of you. Because of my relationship with you, Lord Jesus. I have overcome the world. Tinayanak iti Diyos para magana ti lubong. Because He who is in us is greater than the devil that is in this world. Jesus, who is in us, is greater than cancer, greater than sickness and diseases, greater than demonic forces. Jesus, 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 you are great and mighty, Lord in my life. You are Lord of my life, Lord of my life, health of my body, health of my body. I am healed. I am healed because of you, Jesus. I receive my healing. I am healed. I am healed. Come on, shout. Undalalabas. Shakalabahandi. Indalabahundolobosok. Undalabahoyerobosokarabadia. Indalakundalabakiyarabosokarabo. Indalakayarabo. Handa kanda da saka da bakanda kiyarabo. Hindalakayarabo saka. Undihiyarabo. Shakalabahandiri. Shendalabahayarabos. Oh yes, Lord. Saturate your people. Saturate your people with your presence, with the manifestation of your word, manifestation of your glory. Undarabahandarabahande, undarabahandarabahandarabasak. Yalalabahaya. Undarababababas. Indarababababas. Indarabahaya robosek. Oh, hallelujah. Shakalaba. Undarababababa. Shakalabahan. Yarabahande. Indarabasokano dedada. Yarakan. Yarabasokano yarasaka. Inde de kundo rabasaka de bekidara. Kunda de bakiyara vasa. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, Son, Holy Ghost. You are real God. You are true God in this church and in this earth. Oh, Rabahaya. Oh, Rabahaya. Shalabakande. Underbahaya. Hallelujah. Hallelujah.
You are now healed. You are now healed. You are now healed. You are now blessed. You are blessed. Yes, hallelujah. You are blessed. Yes, You have the spirit of blessing. You have the spirit of God. You have the blessing of God. You are blessed. Yes. Wherever you go, Yes, I am blessed. you are I am blessed. blessed. I am blessed. You are blessed. Oh, You are oh, blessed. Yes, You are hallelujah. blessed. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, amen. Hallelujah. Oh, yes, God. Thank you, Lord Jesus. Yes, oh God. Bless your holy name, Jesus. Jesus, Woo. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, la 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 ba 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 ba. Hallelujah. Ba 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 kande. Hallelujah. Jesus. Ha ha. Oh, yes, amen. Yes, Jesus. Your grace, Father, Hallelujah. is enough, Yes. more than enough, Hallelujah. in Jesus' Yes. name. Yes, yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, no'y narami Judah Jai, brothers, sisters, ado ka na kayo tina-set free. Yes. Yes. Ado ka na kayo tina-agasan. Yes, amen. Ado ka na kayo tina-set free. Yes. Kada giti wrong nga mindset. Yes, yes, amen. Madlaw yo ti pa nag-work ni Lord. Yes, No kasjay. yes, Ti amen. believer. Thank you, Lord. Thank Ngam you, Jesus. nagmamakan, awan ti kasjay. Yes, yes, yes. Or orayan ni Lord ti action. Yes, yes. Faith in action. Yes, yes. Amen? Yes, amen. Give God the praise. Hallelujah. Hallelujah.